ka Riboy District Chess Association kan pelong ka lumpung ina kai chess ka bai kerteng open chess tournament haka khat nyau trik naitung arjar phunreu Riboy College nongpo kane ka lumpung ker sedang nadu kapor khandai beje men step haduk san beje janmet bat kan long haka open kategori kumta na kaliang ka association ka khat sngobhaya barok kinong ina kai chess ke bana Riboy District ban wan shibanta kane ka lumpung ka association kala pentip ru baka sing khaddu ban penrung kerteng ni kinong shibanta kan long haka shpotrik naitung arjar phunreu Nagabanta ka jing tip ka kambanya pila ban phone na kini number nyau not san reu khandai wei reu sau nyau Akhbei fi baro kinong pek ini ka channel ba nagaliang ka Riboy District Chess Association in Pelongbiang ya ka competition ka sin ka basan but ya kini competition in Pelong ka ha Riboy College hanongpo but ka tarik ka Pelong gare khanyo tarik Julai but kumtang ina where ya baro ki players ki ba ha po ka than Riboy bakin wan simenta di ka chess ba lang ba kini ka competition in jet ya ki nong le kai ki pan bi khmat na Riboy District shaka state level competition but kani competition kan dei haka open category te ban kam tip company show ka phone kini number ni ai po screen but kumzu ro kla ban digital ina de haka google registration kita he ne kalian ka Riboy District ni jibut tip kweshi mo